Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Mariano. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged nak itinagan a Mariano. Isekretom la ko man ti pudnong address ko. Nabayag ako na family driver daytoy baknang a pamilya ditoy lugar mi. Baro akpay, iti edad ko nga 40. Amo kanaanos ken nasingpet dagitoy agasawa nga amok. Ngem idiada simmangpet akatulong da, nadlaw ko ti kina-istrikto da. Nakurson na da ak ngamin ti katulong da ani baldang. Bueno papagayam. Intay denggen ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Mariano. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itid mo man daytoy kan ni Baldang? Anya daytoy manong? Love letter. Love letter daytoy nakupin-kupin a papel ti grade 6. Itid mo kit din. Para kan kwa na dayta. Anya nga itinsurat mo ditoy? Tiriknak ah. Anya arik na? Si kakit di mat. Agayatak kan ni Baldang. Ah? Oh. Apay nagkatawa ka? Makakatawa ak lang. Apay, dakos. Basta, itid mo dayta. O sige, itad ko inton madamdama. Madama pa'y lang amin nga glutluto. Apay ang madamdama pay laeng. Itan ah. Ay namanong, makauray ka kadi. Tani, adna pa'y ladasar kan ma'am. Manang baldang. Unay. Manang baldang. Ay, unay kamitan. Makapakidtod kamit. Kuang amin, adated ko. Oh, Mm. love letter. Ha? Ano rita? Sir? Ano rita yaw awat mo kini baldang? Kuha, sir. Kita man. Kuha, sir. Kita kunak. Unay matan. Tadyak man lanadlaw nga dagayam dito ni sir. Yawat mo kanyak. Adoy, sir. Ala. Agsubli ka iti trabahom. Sir. Agsubli ka iti trabahom kunak. Uwan, sir. Awan gayam. Ibagaman kini Mariano. Anya ti bagak, sir. Wasingan na ti kotse. Ada papanan mi kadamam mo inton madamdama. Uwan, sir. Apay nga ubis-isam ka. Ay, makakatawa iti love letter ni Mariano kini Baldang. Agar-aram. Isu ti bagbaga na dito'y surat na. Numabalin ka no, agkita day jeruar. Apay, di nakadiam mo a disgrasyada ni Baldang. Agsangsangit ni Baldang, idi nag-apply akatulong dito'y balay. Gaputalino ko ti kaya nayat na. Kan, narigat ti panagbiagda. Isanas ken nga gamamuda ana imbag. Ayan ngay jay sumbat ni Baldang. Awan, Ha? Apay nga awan. inala ni Sir J love letter mo. Anya? Iyaw awat ko pa ilaang kinimanang Baldang, inalanan. Anya amot tan ni sir? Di da kayat nga ipaaram kan kanimanang Baldang. Taapay. Anya ti problema. Diyak mo Isudakit din ti agpili iti agaram kinimanang Baldang. Tan-tanawa man ni Baldang aglinlinis. Un nga rod pare. Kasanhuak nga ta makaaram kan kuha na. Apay, di mo inaramid yung bagakan kang aramidam? Inaramid ko. Nagaramid ak iti love letter. Ngam ni sir mo tinang basa. Ay,
Apay ngay? Jack amo. Unay matan ni sir. Kursunada ka talaga ni Baldang, pare. Talaga akayat kong arman. Maturog ako na. Aguray ka manang. Ni, apay, masapak nga agring intun bigat. Tagpalingki kami kan ni madam. Ag gusto ka kadikin ni Manong Mario? Ah? Oh, apay nagsanay ka. Jack pa'y lakayat ti makiinar. Taapay mo. Ay na, di mo tinaglabasak. Tinagdalanap. Ha? Broken-hearted ka? Intarayan na ka, wano? Sinaktan na ka ti lalaki. Wan. Padasam ni Manong Mariano Panagkunakot na singpot da dyan tao. San pa'y nga ita? Basit pa'y la dyan anak ko. Ha? Adda anak mo? Wan. Agmay-may sa kamang padpadakkel kan kwa na. Apay, sa dino ti ayan ti tatang na. Intarayan na kami. Ay, unay matan. Amo amin da sir kan ma'am dayta. Inistoryak ngamin kadakwada. Kasta ka di. Kan may sa. Jak tumo la mabasa di love letter na. Taapay. Kwa saan na ka nagadal? Jak amaw tagbasa. Ha? Ala, maturog takit din ta ni Rabiin. Asidagtan iti grocery, Baldang. Wan ma'am. Mariano, isardeng mo dita. Ditayan ti ATM machine. Uwan, ma'am. Umayak ka di ma'am. Saanan? Dito ikan kotse. Baldang, I love you. Anya? I love you talaga. Promise. Itaak lang namin amadaan iti gundaway nga agaram kan ka. I love you, Baldang. Api nga inig ka ma'am ti imak. Ay ayatan ka ngamin. Ibatam man ti imak. Di na ka di kayat. Adda ni ma'am. Oh, Mariano. Apa nga gigamam taiman ni Baldang? Ibatam ngaminan. Inibatakon, ma'am. Mala, ituloy mong tag-drive. Uwan, ma'am. Anya ka di pa tigatangan ta ma'am. Mala, iyalaamon itigatas kan tinapay di anak mo. Ay, awan pa'y kwarta kita ma'am. Siya kun timang bayan. Kababain mo't ma'am. Sige kit din. Tapno saan nga isupay agatangam. Ay na, agyamanak ma'am. Baldang. Agar-aram ka di kan ni Mariano. Saan mo't ma'am? Agan anad ka kadagiti lalaki. Tani, namin ano kan ana biktima. Uwan ma'am. Uray na bayagan a driver mi ni Mariano. Amok anasingpat. Ngam jaklat ta kayat nga ireto kan ka. Nasken nga amumpay ana imbag. No napudno kan ka di may sa alalaki. Naglamuyot dagiti dakulak ni Baldang, pare. Naigamam? Uwan, pare. Kat naibagak tiriknak kan kwa na. Ay, nagsiglat ka, Mariano. Mariknak. Adamot triknana kanyak. Ay, mayat ano kasta? Agayatak at talaga ni Baldang, pare. Anya ti pang panunutam manang Baldang. Inong tanda ka kadi? Isaan. Pampanunutak laang nagiti imbaga ni Mariano kanyak. Ha? Nagsarita kayo? Wan. Ija nagtikot siya tinagsaritaan me. Idi kinuyog minimum anapan na grocery. Anya nga itimbaga na. Ay ayatan na ka no. Nagdaton kan ka?
Kan iniggaman na pa'y ti imak. Ay sus, nagpartakan. Ay, kasla kaya't kumutan. Ngam kasanungay ang makapaginaram kayo. Nagistrikto met dagiti among tayo. Nagbanglo da ito'y lugan, ha? Winasingak ang nalaing, sir. Amok ngamin. Adayaw ti biyahe tayo ita. Agyaman akan ka, Mariano. Talaga magustuak ti trabaho. Saan ka lata nagbaliw? Uwan, sir. Awan gayam. Agar-aram ka kinibaldangan niya. Sir? Agpili ka. No ituloy mo ti agaram kinibaldan, agikat kay ti trabaho. Ngem no isardeng mo ti agaram kan kuana, agtultuloy mo ti panagserbim kada kami kas driver. Anya? Ladingitak, ngem saan mi akayat nga dagin naram at trabahador mi. Mano nga aldaw nga awan da Sir kan Mariano. Makalawas ka no. Adda nga min seminar ni Sir EJ Tagaytay. Nagbayag mo din. Apay ngayon no nabayag. Diyak man amo. Birbiro kak mo din ni Mariano. Ay sus! In love kan ko naman ang baldang. Uwan samot. Asino mat ngay nga minti saan ama in love kan ni Manong Mariano? Oray no basit ang lalaki. Nataer kan napurmamal. Kan nagmayat dagiti matana. Ha? Mining-mingang? Uwan. Kasla umis-isam dagiti matana. Kasla at dalat ta ibagbagana. Ay no. Talaga sa balinday tamanang. Agayat ka. Nasaya at tasimangpat kayon. Ay, nabanog ka iti biyahe. Malagi nanakan. J-driver mo. Imbaga nga ginanamatan. Rumbang laang. Jack pa'y laag pa itulod kan kwa na. Tapno makay na na. Manang baldang! Manang baldang! Ni Manong Mariano, agsakit! Anya? At di gisilid na! Ay na, agsakit matan! Ala, naala na siguro iti pa nagbiyahe na. Siguro Sige, ingkakitaan! Nagbara! Noong matay ha. Laglagi pa. Ay-ayatan ka, baldang. Apay akas tamat hindi bagbaga, Mariano. Kan ibusan aksan. Itareda ka ni di ospital. Sino nga'y kuma. Mga sikaso kanyak. Siyak. Kaya't nasawan. Ay-ayatan nakmat. Ni, awan imbaga kakasta. Nukasta. Uray mataya kon. Baldang. Anya tinapasamak kini Mariano. Ay kwa, agsakit, ma'am. Sige. Ipantayo ija ospital. Sumurot ka, tasi ka timang bantay kan kwa na. Ni Manang baldang timang bampantay kin ni Manong Mariano iti ospital. Nabanog nga min iti biyahe da. Isumot ti kuno. Uray ni sir, nabanog mait. Nagngato ka no ti BP na. Diretso nga min ti puyat da. Kaasimot ni Mariano. Sapay awan kabagyan na ditoy. No awan ka. Diyak amo, no anya ti mapasamak kanya. Imbag ta nagsakita. Tapno maikanak iti gundawan nga agaram kan ka. Ala, agsakit ka ng... Dayta pala aram-aram ti ibagbagam. Dayta nga minti po no amarikrik na, baldang. Mariano, adda saan mo nga amo maipapan kanyak. Adda may isang anak ko iti lalaki akalpasan anaala na ti kayat na. Pinanawan na kon. Disgrasyada ka. Uwan, Mariano. Amo da sir kan ma'am dayta.
Iso nga ilikliklikdak. Sanda akayat, ngagpaarma kiti sa bali. Tamangan no saan anapudno ti lalaki nga agaram kanyak. Kinapudno na. Binagaanak mo't ni sir. Ha? Anya timbaganakan ka? No ituloy ko ti agaram. Agi katakon kadakwada. Anya? Damag man kan ka. No damot la panagayat mo kanya. Tano adda. Nakasagana amang isakripisyo iti trabaho para kan ka. Mariano. Kasta ti kinapudnok kan ka. Balda. Isungasung-batan na kuman. Idi agpakada kami kinibaldang kadagiti amo mi, baliktad, tinapasamak itininamnama mi, tas saan da anagunget. Ket kunada nga agkasar kamin. Tinisting dalagayam no kasano ti kinapudno ti panagayat ko kinibaldang. Aging gaita nga agasawa kamin kinibaldang, agtrab-trabaho kami pailaeng kadagiti amo mi. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Mariano. Mariano, pagayam ko, nagasat kayo. Tanakatumpong kayo iti amo amang isakit kan mangaywan kada kayo. Manmano dagiti kakasta. Ala, sayaatan nyo ti trabaho yo. Kat sapay kumamet, takanayon anaragsak, ti panagdenayo kinibaldang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mariano, adinan kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.